Mwirigirwa kwa murithiria umwega wa Meru TV nwetherete wina kagita gake ga ukambitikiria nkethrange kugwata ugeni kiri NTETO cia Meru TV THAA MUGWANJA na rwa kuri tariki 1 ya mweri jwa Februari mwaka jwa 2023 kurukinga kurikania ombe kuthwo gituthingatire ukurukira Facebook Meru TV Kenya, Twitter @Meru TV Kenya, kana kumba kuthwo gituthingatire ukurukira website yetu iria ni merudigital.co.ke yetu ukambita Gloria Mwirigi. Na kiambiria na jirajari kiti ukinyekiri metha yetu ya NTETO ni ati nkatha ya mubunge wa Tigania East Kajuju Mpuro na ingite karikaniro kawe ga kuthomithia na Andrew Kobia muci jwa anto MUGWANJA ni bari bakutharikirwa ni nthu wa mbere ya nkatha iji kuriunga ku na kurita uteithio bakukabanira na tunyamoto Kanandi bationa akinya runga rwa Chiburu. Irinjira imwe ya kuingia wirane bwawe Kajuju na jukiti ana bathatu barabakinyite kagita ka gwita skuru na kubekia boarding ni ukubathomithia uguti igitaria aciari bamuci jo na tori ni bachokete nkatho kiri Kajuju Mpuro ni untu bwaki yao na nkoro ya omto anda msumutore wa Therenja na gututariria nkoroke. Mheshimiwa Mpuro oni kwenda teithia na kuthomithia kenda tutacira koko mboni Dede ariromba de Justin Kadha mwari wa Kobia kumantere chetangada bo ni nyuma ya Meru TV kumba kwithira kimurika rugonora family yo para betherite bakiromani mbiroro mwaka utira bagito chonje kiriro kyo gikinyila obichi ya mubunge wa Tigania East Mpuro abori arankatha yawe kayumpuro mbere kwithira kyo twero chenja mukariro ya family kuri tariki 1 mweri wa Disemba mwaka muthiru kayumpuro na lungire family na kubatheria muna kwarita mbiroro na ndawa o akirita wira nebwa wakira family untubura arikire kumba kwithira akiyuria kuri tariki 9 mweri wa Disemba mwaka muthiru kayumpuro na chokere muchiyo na kutira arakira family ya kubya nyomba endongira bakara mwankira thirwari nyuma ya kubakira nyumba kayumpuro na ikira wira nebwa utira kumba kwithira kithomethia anaba bakobya mwanko na araba gonkopa kanda kwithira baikinya na nkira anaba justa na ugera na kwenda kuthoma kenda ojuria kiroto kyao kya gutethia njae na tuka make sure justa kuthoma mwanka kinyara arawengwa kenda na njarware tukaja kubwika skuru wikwa justa na tukabwike bwinthe na buthome na bukareja na baubange kayumpuro nande na rikije kwithira kiuria wira nebo ana nande oyete ana bathatu para barikinyetie miaka yo kumba kwithira githa skuru na kumba kwithira kibeike skuru cha kumama kana na ire chiekene ndio kimoni ya boarding Justin Kadha na njirinda kyanira ni beikito skuru ya kumama ya St Cleanteri Chanchiro na wasilazi mwathia iko skuru ya kumama ya St Francis Onteri Chanchiro aciari bana bane bari mikumba kwithira bakithe kinokyo oria bachokeretie Kajuju Mpuro amwana Mpuro abori nkatho ni kumba kwithira bakichanira kumba kwithira kithomethia twana tu kuivaye Kajuju ndo ya mitheretia ntumetheria na nguna njukiriana baita kathome bamenye bantaragie ana waigwa chukuru ngikangana sana nkomora bana ndo bateja kwanta theretia u na mangala nkoroki Nalera bara kitabonge bara inga chukuru barika na nyengai bakurika Wite wega no thome na juju haya na wira no thome wendirigi monde haya no wira haya adamono uga la dome pio via manerio monde utamaina wera utamaina usumira wega mivyo tabu karimi uraniwe ina watwana tu awite thai na kumba kwithira kiritira ngui cia wengwa kiutatina auka bere arakinya kumba kwithira kiroma kwari thina ngui cia kwa iranti acio etia wita nyadha ni baro ni abi kangaeta nkana bianda ona
alafu nkaongela vya mosi vya jeta navya kolan vya na maita yanta kumaika yote tukinda yenyambi kanambi ola nyumba ngote kianyamba kete chenta na hotel bonge daona non tuntoro hotel bonge daona nkurukia bubu haikuwa dari masala imwadha ni morungu amongele kabisa imwedha rate kumeina vikumira ngoge ngomba kuruta mwadhani koruwa ikawainda enindo airana katoka ngabala mbele yanguo nachukulia nkadhambia abyanda njaye ya nyadhani we atebye nyabya kudira na mbere ntaomba ende ngomba mi na mwadhani na mboli nintu yala tu na mtu tena mukuru karimi nkurukia ruwa bukia bwawe na mukuru wawe kobe batikiomba kwithira kithomethia na baa kumania no kebura bwithite bukirumira muchiyo tekiomba gikijikuru baigwa ende bana mwadhani bora mona bwere ngaya wekera inya tori barana bomo bite kwithira baikinyithia muchiyo rukiruro rira akayumporombere kwitha ikinyithia kumba kwithira kiotona to kumba kwitha kibike thukuru kinyaboni bombete kwithira bichokera kayumporo kathomo na mporo abori ni kwithira bete theri muchiyo yokobia yoraba wete ni yethirite yukimba kwithira yukimendwa na ntwa bengi ende monkira thai ni baethirite bakiwa gitio kumenoto ethio bura mporo abori amuna mukuru wa bombete kwithira bakiba mbethera ndere mo wa CHV bara bantora daktari bantora inkora mwathani morungu ibo ya nonto itorwete na mbiroro ici nje yaron ikarema lakini mheshimiwa wetu kayuyu mwathani morungu na mutethetie na nonera iboya atutetherie ndene yetura rira thote siyu ana baitorithete mbiroro ikarema pio na ndawa cia cibitari tukeya facility lakini rira yire na tuthambirie twana tu mbiroro nkatho nyingi muno tumucokeria cia mwanya no tuthai turi ao akirite aroni nyumba amubwithiritie maendeleo ndene ya family ana bawe oboya ntuko yeruare betete boarding school ababwithiritie shopping na interview ndebe na irato be na uniform be na bag na itoko werua muno tukiona ana bai betete kubwithia maendeleo ane ya school ikienda bage yako kwa ngerekano nje andene yetura rira thuti itocokeria mheshimiwa wetu mporo nkatho cia mwanya no ntuko iraturambere kura thuti na aturire atika ana kamongo na kanda na badu to kwerua muno no ntorira ailetie family no ntonira rende muno ni family ramenera ku etora rere athote na akona ibo ya toyere twana to badu to were tu mheshimiwa wetu na itokomenya amayongo totakubithirwa mantu ya manene ndene etora rere athote mureboega kama thene mutharime itomenya kama kure tabara itaorotheri kwajarete kura muno akayubia mtu mwaga muno kumiria kwajara mtu anabanthe mukire skuru mweri yomwe muthiru ukiya kulionga muchi ijokobia na mwekuru wawe utikenda kinya kwithira ukiriana nabo kana kinya kwithira wekana nabo hamwe na kwithira kinya ukibaike metho ende mweri yomwe na nusu nyuma ya nkatha ya mubunge Shumbagitia East mporo abori kumba kwithira gichinche utorobo na nde family ne barikiche kumba kwithira bagichinche buru mono bagitira bakwithira bakibathire mbiroro na nande kabakwithira bekena ya chirodiga bo barua nekeno na nkatho kuma kirotethero mbete kwithira bakiamukira kuma kire family ya mporo abori na mwekuru wawe kumatiania mbechanda msimoturia wathirinja na tukitigana ripoti ya muturia wa Thirinja tutitana mbere mochi jonga biti beresa na Eunice Kajira kuma mbengini turema location Ndaraka South Sub County ni bagutariria thina iria bari nayo ya kimuturire batumbe kuthomithia ana bao mucijo bari na ana bana bathatu obabo secondary na omwe college na ni bakubatara nkruki engiri kana rimwe 50 ni ukuona ana baba ni bagwita na mbere na kithomo untubo ni butumite atori bakothurana magita kwa magita ni ukuona ora bakomba gutethia mucijo hindi batumbite kuthurwa bakiomba ko batethia na nandi ni bakoria thirikari gutonyera na gutethia na bani kenda bakathoma divindagara waiguna na gututaria nkroki Ndena bana secondary kuma 2014 nkune kanjara inkorokeriete challenge mbinge nda bathomithirie ni ugukuma nkune kanjara ntirutaga gwira njara emwe yakwa etiombaga kuruta gwira ana bau be secondary imwe koronwe achukumite
nonto niyo gukigwira ntiruta imukorombiti berese kuma mbengini subunit tore marokeshani marimanti wandi Tharaka South subcounty county Tharaka Nithi urakagita kamyanga yetuganira kuma mwanga wa ngiri chiere komirenya thiritwa gikurukira Kenyamara kuma ninangure ya kuneka njara kithinja maita mere gwereke muremana kuthoma gigitwika Kenyamara untu bura mwekuru wake Eunice Kanjira kujiretani mana kurukirite thini kwithira kagita ni gakathina na genana bana bathatu bakithoma secondary no makithoma college chuka ni go mwekuru wake nyina watwana tutu isukuru tuna tugeretie kuthina nuntu bwa kwaga bisi igitarira mukuru wakwa unikire njara twegirwe twina thina nuntu gikinya bira twari nabyo twendirie nuntu bwa cibitari ama cibitari maita mairi akithinja wa njara aikirwa chuma ende wanatiomba akinya gukirie njara ogwa irabwa nyamunge bwa giciko lakini endi ogwo nari yangaga bukai na atiomba akuruta ngugi ya gutema kana ya guchimba nuntu injara yore ruta ngugi Kenyamara kebaire babage kubujeria tori kuthondeka kamete ya kubatetheria nikenda na baba bao momba kwethora bakithoma ende mbesa initagania na baire kagitania kaba gituma muche nonto bakwaga bisi bale na mbaranzete kunyera ngirie kana ra ithatu inkuroza kamete lakini thirikari niyo yomba guntethia gukinyagu endi ogu nonto kamete nintethetie ona atori mwanka bakinyagu bakinyite ndi na mwana form 4 uronge ndi nwe form 3 uronge ndi nwe form 2 no uronge ari Suka Institute no yu magondo na balance ya ngiri 52 uyo wa marimanti ngaos chionde nwe ngiri 53 ende inu chionde wananga nkageria atakini ugu ntiomba wa pondi ini nontu bathina yake ni gukarata ingi ankuruki yetu itwirutite kurutha kamite ni tukwario butha ino ndi munini wa chairman wa kamite ire komana gwake tumutethia tona ka tukamuthera gintu kinina tutie no gwecobora nontu bando na tio twina mabisi mari mugongoni wetu ariku ende tio ingo kujira ndonge unde kujira go kweri kana mukuru jwe na murigo ena bisi nene ya mbesa imbingi na bake na bibao gina ibakwenda kuthoma mwana ngatu ari tinda kurira kari nyomba akirira nontu bagutwika utiga babange bakithoma kogoro ke gwantumiri ngo murombe gwena kyo gyotethia mukuru uyu na mutethia tigwa gitethia mukuru uyu gwenka agatethia mwana na katethia ona gwetethie na atethia mugongo wa Kenya tukunkuririte eri no yake kama mukuru uyu nerutanagiria ngugi muno na ari na intobi yake kagitakara aunekire njara ko na bikibiki bathiete cibitari kuraitha mukuru umwe njenu yake wana ne ari karibu kumuria nuntu athinjirwo maita maire na ikirwa cuma into birari nabyo byonthe atumira byathira na ndi mutori gwake kinya tio gituthangika muno kaita kara tukona ana bake bari mucie twirutanagiria tukamucangira gintu kinini ana bara bakona ngarama bakathi bakachoka cukuru kaire kinya batena bisi ndi murugi wa mbiti na kudinera tonete gukurukira murua yoyo gwetu ni nene nuntu kuma araunika njara itogeretie gwatumba gutethia lakini watwika tutiumba nuntu twinde twithagirwa tukigita bungi tukiungana bantu amwe tona tatumba gutethia lakini ria twakarire nthiguru tona tukuthina mbere mwanka gwa kinya tona utie bungi omba gutumba kurutha igwita neibasi kana tori bakaya gututethia guchangira na baba nikenda tumba kubomba kuthina mbere na mathomo nuntu ana baba ibauge na ibathiete na mbere bakwenda kuthoma na ibega monkera gwende mona kwithiri bojoriritie mbatari nikenda bomba kwithira bakiona utethio iboritie ntongoria kaunti ya Tharaka Nithi gutigiria bakubanengera kawira konthe kara komba kwithira gakioneka nikenda bathomithia ana baba bakinya mwasimiwa na MCA wetu ukaya kwigwa kwigwira yomba kuoneka ya kuruta nikenda tona mbeca cia gucukuma na bathoma umwe wacietu akewa gwira bwabwo muno ikenda tumba gutethania nontu rirari na inya itwatethanagiria tukaruta ngugi na tugathethiana na tukendereithia gwira cietu lakini endi ogu ni gombora na mabuti na kurima munda gwa tukarima mbura niyo etikura igana na ende bwa turerigirite makethi magitukire ikanyamo kanini turonire mundani na tutiomba kuria bici ende ana baimujie ntije bwa tukuruthana nabo agerie amwe kibaro ana gya kuraria thoko araragie nontu athi ararogo akariria baya akaigwika miringite tigwa mpio arario gorukire akaga gatina no gokete gora kathikora at least wegwe ari katika peiro ya county
no ananwa kobe no gwikaroni akari agira mpora ariko anagwa akagora bici ni gatiga gutwika murigo nyogo nkaromwa wera ya kujiata nkaomba wera ya gukaria bantu no ambombe ende ni utika ngopagua wera bakona niombagirite ripota Meru TV kuma gicigo mbuge kia Tharaka kaunti ya Tharaka Nithi Arietendagara Waiguna Tututana mbere mukarigiti o irureria kirwa Martin Mwiti noritia biashara ba irurere ba kareritho kwithemana tunyani baraba gukorania mbeca cia mungwana akiaria ariuga makarika jamothemba jo nija kujiribu neretora rio na nibambiritie mitaratara ya guchwana na mikora eji mwandiki wetu wa NTETO Gakimotege na gututariria nkroki Kuumania na wambabura bwithiritwo bukionekana kwa wingi thokoni ya Kiiru ende chamano thoko ino Martin Mwiti na kuria ringi biashara ba thoko ino kumenyera muno arakuga kwithiritwo kwena antu bakunenkanira mbeca fiki kana mbeca iritabati kwa mbeca fiki kinyoni ndeteri orago kari entuko ite kuiwa na antu banne baratiro tumera na baba kuthira skuru either form 4 ana nyibara tumba ku suspect kwa mtu ajinya kokororika na mbeca na atageta ite fiki muntu baneta bakanengera kana mbeca ketho ingiriga kero ndio kurendu kenena na kono nto umuchiari ukomba gwitika ngikana koko na yaga tina fake ukeja no nenkera na kebe na aja kino bunjia mbeca iria ko taka mbeca bako nethro tukumbo taka ketho muntu ithokone nenkera muntu ura ukumba gutaka no ntajaga tindirikange kathokone antu kwingi katethero ibange kumenya mbeca fake na muntu nejera ko gwato na ngiri o akwito ntie na chuche fake ko antu bamenyere no ntie ngiri 500 na jairi no ntoigana ritira ri pa mpanti mono lakini barambite kinyo print yekana na 50s ko antu bamenyere mono na irija mono mathajo koro thairi otithro ikiafu na bagora mirigo na mbechi nyingi na bagatha bena mpui mono na mtonge wa kwangaratania ko koro ne mtu namenyere mbechi iria kujukia na arafu na kinya kingi akenda gwitikia mtu kiba bena M-Pesa pedra bakirita kethi kingirie komia kaitha ngirie moku kana mbeca china Rusia kaitha ki 500 kaitha 500 fake ku ko kabo kaita mbeca chonde ko ni famu anto tara orimo nku chonde na kiria guri skerebu thokoni ino Martin na kuboria kumenya baraba kugurira skerebu ino kwende skerebu bare mai kuingi utono kana kabatire kwende skerebu buru kuthitikiritwe ko ana baba kuthirunga na ba kwende skerebu barejera kugwatikana nyibo ba kwitabakia ko kwambire na ruo to batire ko gwatwa skerebu to na tuthirungite skerebu na arafu namba 2 baba kugura skerebu pamenya no venderia no ndo ya kya gwatakana gintu ki agatirito kinyawe momba ona menyere monoro ibarugeu no ndo ndo baba gwatika atirito ja momba na momba ro kwieta ba gwatani ruo bo bairi uma thokoni ya Kiiru ngiripotera Meru TV nyoka mbitaga ki Mutegi Ugesana muraithiria umwe kwa Meru TV ukambitikire nkethra nkimeria matandare kai mwenga kuromboti kethro kimagaruka mutamboni no tichokerete miandarekete kuraja Solution Afya Cover ni ugitiri bukinyanite na bwako ne bubuko jwaku ni utungata bwa chibitari bora ni bwa ateja kana amemba ba Solution Circle ugitiri bu boreja no gukurukira mutaratara jwa ureti bwa utungata Kenya yonde inya ni burunga maira ekrobari to kana rewa konanwa na mutino Solution Afya Cover bari lungurwa Jubilee Health Insurance Limited aletwa jana ga utungata bwa mithemba ije comprehensive cover, affordable health cover, provision to add household members to the policy, simplified onboarding process
diagnosis covers newly diagnosed chronic conditions and inpatient. Expensive cover for pre-existing and chronic conditions including HIV/AIDS and cancer treatment. Inbuilt COVID-19 cover for inpatient. Inbuilt maternity cover and last expensive benefits. Kumenya manju nkurukito ringezi mugukurukera 0728787972 kana 0734321924 kana uturiungire Meru Mwalimu Plaza barabara ni agakoromone kana kirindu wangi chiatu chionde iriria kuinagwe nombe nyo tuandikira gukurukira email info@solutionscircle.com. Website yetu nayo ni www.solutionscircle.co.ke. Solution Circle, your ultimate financial partner. Ari no kumenya siri ya kwithirwa uri na biashara embega ne kwerutaniria na kwenenkanira kirio. Meru TV tugukinya kengo kuwatanira na gukiria biashara yaku mbitigiria tukinyanie makinya tuthiuruke gontu mwanya tukimurikaga biashara enu yaku nini kengo tumenya mainge na tuinambere kwa tukirutanagiria gukiria yo kiri mubango watu baitithanie owatanite nani Faminas wakimathi ake aga kwa Meru TV. Odina kiatho kia mbathidikana nwirigirite kugita kiatho no kiriko kiriana baku ba ukorobwa miaka 12 kwinama. Meru TV turiaje ni ontu bwa kwagirithia na gukenanira na mwana waku na njira ya kumurika kiatho giaku. Uri batara gutuma mbica intaramu cia mwana waku, tariki cia guciarwa na maandiko ja matari ja kuthetherura na kutherema nkoro ya mwana waku. Maandiko ja jatigakuruki 20 ni utukagemia kiatho kia mwana waku na akumwa mwago jwa muthemba agikongwira na chore na ndegoro ngima. Araniria na rwangi rwetu rwa wendia na biashara gukurukira namba iji 0701 886 811. Meru TV, chionere mwanya. Uri musiari na nukuri na umba wike mwana waku sukuru enjega. Chogoria Milimani Academy turi aja ni untubu waku. Chogoria Milimani Academy ni sukuru ire ijikene na gukurukia ana na nkuruki kudibia bwega kiri mathomo jao kiri secondaries na universities. Alvin George Muremi. I scored 412 being the top scorer here at Chogoria Milimani. My name is Charlotte Ruth Kinya. I got 405 marks. Inatuanya toana ba play group PP1 na PP2 grade 1, 2 na 3. Kire bodas turi natuanya toana ba kuma grade 2 mwanka grade 8. Ukenda kungwatana mwana waku toanya toto turiungire obisines yetu ntuko cia kiumia kuma Jumatatu mwanka Juma kwambire thaa 3 cia rukiri mwanka thaa 9 cia muthenya. My name is Cyprian Jurai. I'm the head teacher Chogoria Milimani. Let me say that as a school, we are very, very happy for this here results. Yeah, I'm Mrs. Ndega, the director of the school. Tunaomba tena that those parents with children who are grade 3 to 8 can bring their children to school here. Turi barabara ni alami kilomita 2.5 ake kumangeti ya Chogoria Girls wetitebo wa Makori Girls. Kumenya NTETO nkoroki turiongera thimo gukurukira 0724686799 kana 0100485152 kana uturiongera kire website yetu iria ni www.cma.ac.ke kana ututumire email kire chogoriamilimani@yahoo.com. Turetere kana gaku tukamenyithie kiroto giako na tukombithie gugikinyaniria. Welcome to Chogoria Milimani Academy. Chogoria Milimani Academy, hiking to excellence.
Gakugwata ugeni okare muraithirio mwega twititana mbere nyuma ya njogu gukinyanga miunda na kwinyangia imera bia arimi ntereire chenkene na gikaro kia nyamu che kithaka kia Park Meru mirigo ya Igembe North na Senator wa Meru Kadhuri Muronge na Meru County Commissioner Fred Duga ibekinyete miondene iji ntorene cia nyo na malaene guchionera na gutoa njira ya kuthiria mathina ja njogu na ntumia nkene ya mito Murithi waba na gututariria nkoroki gukurukira njogu iri kinyangite bya kurebya bitigaritwe ni riwa rutena rwa Igembe North. Senator wa Meru Kadhuri Muronge na rikitie wikinyano nikenda akomba gucionera na metho wengwa na amenye ntaira cia njogu iji ikuwe na mashamba ja mengi sana jarajari na inkwera na mbwantu kuga kinde birwezi kageria muno na yongera personnel kana staff bakumba kuingana na njogu iji na gwichokia nderi kara. Senator Kadhuri Muronge aikinetie Meru National Park o amwe na gukinya ndene ya miundene iri yonthe na rikitie kuga njogu ni bati guchwerwa ntaira yacio uraikomba kuthiria thina iji kiri arimi nontu bwa kwithura kwirigiria guteng'ana endi guchwera ntaira ya muthia. Leo nina furaha sana kufika hapa Igembe North ndio tuweze kuangalia hii shinda imekuja hapa ya ndovu kuvamia mashamba, na nimeshukuru ile mkutano tumekaa pale tumeongea mambo mengi. Nataka kuhakikishia wananchi tunataka suluhisho ya kundumu, sababu hata tukiandika compensations kila siku hiyo sio solution, sababu hiyo season nyingine inakuja tutapanda, si ndio? Kupea resources ya kutosha katika KWS, sababu siku hizi ile shinda tuko nayo sana ni ile mvutano kati ya wananchi na wanyamapori. Mambo ya compensation, hiyo form iko na procedure yake. Unapojaza hiyo form, kuna officer wa KWS na officer wa agriculture wata verify on the ground kile unasema. Umesikia hiyo maneno? Hiyo form ya shilingi 500 sio form yetu ya compensation. Kwa hivyo ukijaza hiyo ujue hiyo uko na barabara ingine na hatutaishughulikia. Nontobwa uharibifu kana kuthukwa kwa into bietu imera bietu ya mpempe na ming'au ireri mundene yumbito kinyangwa ni njugu na kuri bangi bara viongozi bamwe baraba kuwa ututethio bakuona lakini bukuona mwanka thai muyumbe wengwa taitumu na aririe. Murithi wa banki reportera Meru TV kuma ya mirigone ya Igembe North. Akaribagi kigishiko mbunge kia North County ya Meru ni barite thirikari ibarikane muno urimine amu bari magana thina nkoroki na urimi burabomba kuthurwa bakirithia butina umithio bari na thirikari kwagirithia urimi na njira ya kubachwira thoko ya makitha jao amu bari magana thina na bakendia na mecha ngoro. Patrick Costello na gututaria imi ntere siagia kini bariririte thirikari barikane kuona bethagira bakirima akiremera keo na njira cia thina bakiaria arimi baba ni batariritie uria bethagira bakigura mboreo na uguribu burito na mbeu ya kwanda na uguribu burito na muthia kagitaga kwendia bakethira bakendia atagicio gigitwiku de muremi inde makampempe na kalemento bibinge ene pempe mono inathiwe ya kazi crop yetu wou riria tuthuranira miunda na kura fertilizer na mbegu cietu acina bei nene muno nkurukia mumero yetu na rimweja maingi twanda kira tugaitaku na mai tukagurirwa yatumbo toma murimi omba gucokia gintu kira kairi ni mbeta Patrick Safari kanto Safari watu giagi na watu tuli arimi ni watu na thina muno bana kiroria nontu watu andu gataka impempe pempe turagura mbara shilingi 500 ya 50 kana 600 wanda turande na fertilizer ya kiuma ngiri 600 lakini kumantu akulika na monkana ande pempe lima ngiri 3 ukatuwe kwa kenda kugura fertilizer ekole mai kama ngokende kunia komi cha pempe na lugwa naende kule tu na mbara beta walebe kondo kuma yaki anko wira mwathani ibwega ni ntubwa kimera kiratwete mwaka juju no ntuturi anda irio na thine nene mono tukanda bia kuria
turite thine nyingi mono tutina bataraisa na turimithite miunda na goro ende gitara kugurirwa tukagurirwa Jesu gitweku akariba babantere tiagia kibaria urimi bwa buria bunene ni bwa mpempe ni bethirite nkuruki bakiuria thirikari ithire kibathithiria nchuku ire kethagira igi kwa bia kuria bibi ni kenda muthiene biarikia na kuona uguri biithira bikiendwa mpempe cietu ikomba kugura wigika kwa antu society turaje bamba yene muno nyingi nande tumerwa gari utebyo bieku ikomba kututhithiria yo twakega mpempe batukugairwo au bataraita je batuletairwo au nyacho tomba kugumu tuleterwe aja mbieti gyaki kana nyombe ngicho ithini gyaki twina mdajo moja wa iralisia jwa mbieti na ndijo lekeretwe na choka thirikari neto gitukorwa baba kule irio batwekera soko au na no tukinyaga kwa chipo twina nyomba irio peja baba kule soko batwekera fertilizer tukogarera kwe na magulira mega jara komba kule miriko yetu batu twina tukoro irio gyaki andwa wa serious nare twina twene no monoja kambia chipo tulengeromba thirikari muno makeria itegere antuba gaitika na bagiaki no ntunyo nchukua bya kuria Ole bethirite bagitariria na kuga nteriji nio sikubatara kemera kingi kia mbeca akuona kemera kira baturagia kia bamba ni kiarikirie na kura Mungu mbototethia itware abamba itware moja Tanzania tulete ng'ombe sheria no ntumurimi atumba murimi rori maganaja atumba kwendia gura ng'ombe eria kumantere ciagia ki gukuhuni gicigo mbunge kia North Menti ngikwinyiria nteto rieto wali Patrick Wastela. Buge sana muraithiria homwege wa Meru TV mwankira utokinya muthia jwa nteto cia Meru TV thaa mugwanja ngocukire nkatho cia mwanya muno ntuba kuthurwa ugwatiri tendene ya Meru TV nditoka meta Gloria Mwirigi ithara wina uraithiria bobwega po Meru TV.